kalau kan ini belum Kongres parti ke parti ke organize grassroots ha baru andu potli ko susi dengan soba kamu ke besok ya ki MLA ne yano yano ban mi namar ba lada kimi no banyak nak ke parti Kongres parti juga ke hapnian kita ke Kongres parti juga ke penian lagi yo baklan ni la job dari yo batrot tu giru kilarem ngiru ni larem tene ko ba ongi fi ba ke parti jungi ka don organization haman la ki block level dan terus masuk ba kamu ke besok ya MLA ban syukurki ban rai ban mi ban yang parti namar ba ke parti kamban si ban penian kandidat lalang hakan ko komru baka nila se kan pendula di ki ban posisi thong ni jinjok hadu menta idei ki di khot jungka Kongres parti ki dosi baka ni ka jinglai jungki ka shulong baklan ba jingtip juga parti bad haji ni dei baka ni ingai skam ba hadin bang lai shong ka parti ya se na kaleng ka CLP ru kan haban shong biang ban review ya ka e ka decision ka bagila shim ka bagila le ina tara ko ngi kan ngari ka kadang tang kampo yin ka internal affair ka jongi ka bagin ma ban tip le se tang hadin ka toni gesni ka ditetio hadin bang ai shong apo ka parti rengkat ka na ka AICC berka MPCC le se ngila ro ya ka ban riluk piang ha jiri bagang kam ya se ban convince lang ke mele ba kam pat dei ka por banai ka jikirsan ya ka MBA kham tam bakadon ka BJP